Muraho neza, ni Ineza Online TV. Nk'uko bisanzwe rero twabagiriye kuri tele aho twagiye kureba inzu zigurishwa n'izikodeshwa birumvikana n'ibibanza, ariko uyu munsi twibanze cyane ku zigurishwa aho turi ku kagari hafi ka Nyakagunga nko muri metero 50 uvuye ku kagari ahari inzu igurishwa cadastral. Ni inzu mubona nziza rwose ifatika, ibiciro biragaragara biri hasi ugereranije nawe iri ahantu mu myubakire. Iri hafi ibikorwa remezo kuko iri hafi y'ikigo cya New Vision School, hafi imbere gatoya uhasanga Centre de Santé Nyagasambu na GS Nyagasambu, ni hafi ya kaburimbo mu metero 200. Hafi urabona isoko rya Nyagasambu. Ni inzu rero iri mu miturire, iri ahantu heza abona hatuje, ni ahantu ku muhanda nta kibazo. Ni inzu yuzuye ifite ibyumba 4 na salon, douche na toilette mo imbere, ikagira n'amakoridoro birumvikana, ni ibyumba bigari na salon ngari, kandi ni plafond yazo ni rangete, ikagira na pavoma y'amakaro nk'uko mubibona. Ni inzu rero iri ku buso bugari, ko iri ku buso bungana na metero kare 528, ifite metero 22 kuri 24 ku ubuso birumvikana, y'ubwayo ikagira 10 kuri 13. Ubuso rero ni bugari kuko urabona za annex aho ziri harahani umwanya mugari usaguka, aho ushobora kuba wakorera ibindi bikorwa runaka wakenera, wahubakamo izindi annex cyangwa se ibindi wakenera gukora. Iri mu buso bugari, ntabwo ari inzu zifite ubuso bufunganye nk'uko mubibona. Iyi nzu rero ntabwo ihenze, iri mu zihendutse nubwo muyibona nk'aho ari inzu ihenze. Ibiciro biri hasi cyane ugereranije n'izindi zo muri quartier. Abadukurikira rero cyangwa ushaka kudukurikirana, wandika Ineza Online TV, ukajya YouTube ukandikamo iryo jambo, ugakora subscribe inshuro imwe, cyangwa ugakora like inshuro imwe, cyangwa ukaduhamagara kuri contact 078 5 266 455. Contact ni 078 5 266 455, tukabafasha abashagerageza gushaka kuyigeraho mwaca kuri contact. Muraho neza, ni Ineza Online TV. Nk'uko bisanzwe rero twabagiriye kuri tele aho twagiye kureba inzu zigurishwa n'izikodeshwa birumvikana n'ibibanza, ariko uyu munsi twibanze cyane ku zigurishwa aho turi ku kagari hafi ka Nyakagunga nko muri metero 50 uvuye ku kagari ahari inzu igurishwa cadastral. Ni inzu mubona nziza rwose ifatika, ibiciro biragaragara biri hasi ugereranije nawe iri ahantu mu myubakire. Iri hafi ibikorwa remezo kuko iri hafi y'ikigo cya New Vision School, hafi imbere gatoya uhasanga Centre de Santé Nyagasambu na GS Nyagasambu, ni hafi ya kaburimbo mu metero 200. Hafi urabona isoko rya Nyagasambu. Ni inzu rero iri mu miturire, iri ahantu heza abona hatuje, ni ahantu ku muhanda nta kibazo. Ni inzu yuzuye ifite ibyumba 4 na salon, douche na toilette mo imbere, ikagira n'amakoridoro birumvikana, ni ibyumba bigari na salon ngari, kandi ni plafond yazo ni rangete, ikagira na pavoma y'amakaro nk'uko mubibona. Ni inzu rero iri ku buso bugari, ko iri ku buso bungana na metero kare 528, ifite metero 22 kuri 24 ku ubuso birumvikana, y'ubwayo ikagira 10 kuri 13. Ubuso rero ni bugari kuko urabona za annex aho ziri harahani umwanya mugari usaguka, aho ushobora kuba wakorera ibindi bikorwa runaka wakenera, wahubakamo izindi annex cyangwa se ibindi wakenera gukora. Iri mu buso bugari, ntabwo ari inzu zifite ubuso bufunganye nk'uko mubibona. Iyi nzu rero ntabwo ihenze, iri mu zihendutse nubwo muyibona nk'aho ari inzu ihenze. Ibiciro biri hasi cyane ugereranije n'izindi zo muri quartier. Abadukurikira rero cyangwa ushaka kudukurikirana, wandika Ineza Online TV, ukajya YouTube ukandikamo iryo jambo, ugakora subscribe inshuro imwe, cyangwa ugakora like inshuro imwe, cyangwa ukaduhamagara kuri contact 078 5 266 455. Contact ni 078 5 266 455, tukabafasha abashagerageza gushaka kuyigeraho mwaca kuri contact. Muraho neza, ni Ineza Online TV. Nk'uko bisanzwe rero twabagiriye kuri tele aho twagiye kureba inzu zigurishwa n'izikodeshwa birumvikana n'ibibanza, ariko uyu munsi twibanze cyane ku zigurishwa aho turi ku kagari hafi ka Nyakagunga nko muri metero 50 uvuye ku kagari ahari inzu igurishwa cadastral.
ni inzu mubona nziza rwose ifatika, ibiciro biragaragara biri hasi ugereranije nawe iri ahantu mu myubakire, iri hafi y'ibikorwa remezo kuko iri hafi y'ikigo cya New Vision School, hafi imbere gatoya uhasanga Centre de Santé Nyagasambu na GS Nyagasambu, ni hafi ya kaburimbo mu metero 200. Hafi urahabona isoko rya Nyagasambu, ni inzu rero iri mu miturire, iri ahantu heza abona hatuje, ni ahantu ku muhanda nta kibazo, ni inzu yuzuye ifite ibyumba 4 na salo, dushe na toilette mo imbere, ikagira n'amakoridoro birumvikana, ni ibyumba bigari na salo ngari, kandi ni plafond yazo ni rangete, ikagira na pavoma y'amakaro nk'uko mubibona. Ni inzu rero iri ku buso bugari, ko iri ku buso bungana na metero kare 528, ifite metero 22 kuri 24 ku ubuso birumvikana, y'ubwayo ikagira 10 kuri 13. Ubuso rero ni bugari kuko urabona za annex aho ziri harahani umwanya mugari usaguka, aho ushobora kuba wakorera ibindi bikorwa runaka wakenera, wahubakamo izindi annex cyangwa se ibindi wakenera gukora. Iri mu buso bugari, ntabwo ari inzu zifite ubuso bufunganye nk'uko mubibona. Iyi nzu rero ntabwo ihenze, iri mu zihendutse nubwo muyibona nk'aho ari inzu ihenze, ibiciro biri hasi cyane ugereranije n'izindi zo muri quartier. Abadukurikira rero cyangwa ushaka kudukurikirana, wandika Ineza Online TV, ukajya YouTube ukandikamo iryo jambo, ugakora subscribe inshuro imwe, cyangwa ugakora like inshuro imwe, cyangwa ukaduhamagara kuri contact 078 5 2 6 4 6 5. Contact 078 5 2 6 4 tukabafasha abashagerageza gushaka kuyigeraho mwacu kuri muraho neza. Ni Ineza Online TV. Nk'uko bisanzwe rero twabagiriye kuri tele, aho twagiye kureba inzu zigurishwa n'izikodeshwa birumvikana n'ibibanza, ariko uyu munsi twibanze cyane kuzigurishwa, aho turi ku kagari hafi ka Nyakagunga nko muri metero 50 uvuye ku kagari, ahari inzu igurishwa cadastral. Ni inzu mubona nziza rwose ifatika, ibiciro biragaragara biri hasi ugereranije nawe iri ahantu mu myubakire, iri hafi y'ibikorwa remezo kuko iri hafi y'ikigo cya New Vision School, hafi imbere gatoya uhasanga Centre de Santé Nyagasambu na GS Nyagasambu, ni hafi ya kaburimbo mu metero 200. Hafi urahabona isoko rya Nyagasambu, ni inzu rero iri mu miturire, iri ahantu heza abona hatuje, ni ahantu ku muhanda nta kibazo, ni inzu yuzuye ifite ibyumba 4 na salo, dushe na toilette mo imbere, ikagira n'amakoridoro birumvikana, ni ibyumba bigari na salo ngari, kandi ni plafond yazo ni rangete, ikagira na pavoma y'amakaro nk'uko mubibona. Ni inzu rero iri ku buso bugari, ko iri ku buso bungana na metero kare 528, ifite metero 22 kuri 24 ku ubuso birumvikana, y'ubwayo ikagira 10 kuri 13. Ubuso rero ni bugari kuko urabona za annex aho ziri harahani umwanya mugari usaguka, aho ushobora kuba wakorera ibindi bikorwa runaka wakenera, wahubakamo izindi annex cyangwa se ibindi wakenera gukora. Iri mu buso bugari, ntabwo ari inzu zifite ubuso bufunganye nk'uko mubibona. Iyi nzu rero ntabwo ihenze, iri mu zihendutse nubwo muyibona nk'aho ari inzu ihenze, ibiciro biri hasi cyane ugereranije n'izindi zo muri quartier. Abadukurikira rero cyangwa ushaka kudukurikirana, wandika Ineza Online TV, ukajya YouTube ukandikamo iryo jambo, ugakora subscribe inshuro imwe, cyangwa ugakora like inshuro imwe, cyangwa ukaduhamagara kuri contact 078 5 2 6 4 6 5. Contact 078 5 2 6 4 6 5 tukabafasha.